Njengamanje nginomfoka ndaba uphakela umthakathi ngane yakwethu uhlezi ukhona uJacinta mengabe ememeza namhlanje uthe waphuma nensizwa nazoba ingxenye kusho ukuthini lokhu ukuthi ama South Africans aseyayibona lento enihleze niyikhuluma. Okokuqala ngicela ukubingelela nje isizwe sakithi kwaZulu ngibingelele nabanye ke abangasiwa amaZulu ngoba sihlangene lapha sizinhlanga eziningi sihlangene lapha ngaphandle kwepolitiki akuyona into yepolitiki kodwa umuntu uvumelekile ukuthi azomela iqembu lakhe afuthi ayiveze ukuthi yena umele liphi iqembu hayi ukuthi ngoba silapha nje kubonakala imbala yamaqembu athile lento sekuyilelo qembu cha akuyona into yeqembu into yokulwelizwe noma ngabe ke ake sithi ke bekungeye iqembu kodwa akulona niqiniso lelelilwayo uyabona abantu fanele beyibuze lokho so ke ingane yakwethu silapha sizokweseka sizozeseka thina sizokweseka izingane zethu sizolwela ukuthi chabo lezi insizwa zangaphandle asisho ukuthi abantu bakithi bangaphandle asibathandi asisho ukuthi abantu base-Africa njengoba singama South Africans asibathandi sithi abalandele imigomo nathi esiyilandelayo uma siya emazweni abi lokho sizama ukusho yeah Sekutheka uMashi wakhona kanje iMashi peaceful kwakhona omunye wokufika ogcina ejikjela i-team yabaMashi kusho ukuthini lo ulimaze inqwaba yamakhosazana akithi la and enye into ke thina njengabantu abangamaZulu esiyilwela kakhulu la ezweni umuntu wesifazane siyamlwela umuntu wesifazane asifuni naye sekulimala abantu besifazane aba more than 5 la ujikjele ithini lika pendo 5 liter ingane zashayeka enye yashayeka ekhanda enye labhama la ithele emehlweni upende ono poison omningi kakhulu ngoba upende siyawazi ukuthi uyashisa so ke into ebhlungu ke leyo ukuthi sithi sambe emgwaqweni sigadwe ngamaphoyisa singoni lutho singathinti umuntu bablokhu bevela ngamawindi besimemeza besiphimisela ngamathe besijikjela ngezinto so into embi ke leyo kodwa namanje ngiyaphinda asibazondi abantu bakithi abantsundu base-Afrika sithi indlela abangene ngayo ezweni bangene ngendlela okungeyona nathi ngeke singene ngalendlela abangene ngayo emazweni abo ngeke nje ngisuke lapha mina ngihambe ngezweni labantu ngiyohlala eflatini elibizayo elikhokha 6000 ngenyanga kodwa ngibe ngingasebenzi indawo ngine tuck shop akulona iqiniso lelo so ke kufanele ngempela uhulumeni lento ayizwe ayilalele asilwi nabo asilwi asibazondi abakhona abantu bakithi abasebenza emazweni abo basebenza ngeimvume ezibavumela ukuthi ababe kulawo mazwe abasebenzi ngalendlela okuyiyo njengamanje indlela abadelela ngayo akusekungathizwa kulona lethu so ke sizama ukulungisa leso simo ngomoya omuhle kodwa ke futhi singakusho nje kucaca ukuthi kuzofika lapho esingezokubancenga khona kuzofika lapho esingezokubancenga khona njengoba silokhu sicela unyaka uyophela manje senza lamaMashi sicela kuzofika lapho esingezokubacela khona nohulumeni ufuna kwazi lokho ngeke enze lutho futhi siyakusho nje lokho asikufihli sikusho nizwa nonke nina beindaba ukuthi kuzofika lapho esingezokubancenga khona sesikhathele kulokho sibacela besebenza lento abayenza basijikjele ngamathina opende kanje into elandelayo bazokhipha isibhamu ngewindi badubula umuntu la uyabona so ke siyathokoza kwabanga kaphumi imfoka ndaba basahlele emakhaya beyibuka ema-TV leMashi nasendabeni uthini kubona ungabakhuthaza ubagqugquzela uthini into ebalekile kubantu bakithi abantsundo ake bayeke ukufuna ukuthi kuhlale kumnandi abantu bakithi nje abantsundo abayeke lento yokuthi befune ukuhlala kumnandi empilweni yabo befune ukuhlale kuyiphathi befune ukuhlale kumnandi bona into nje i-challenge noma into eyingqinamba efuna ukusetshenzwa abantu bakithi abafuna ukuyisebenza so ake bayeke abantu bakithi ukuhlala njalo into abakhuluma ngayo ama-concert ama-big weekends ama-long weekends imishado imemulo nani kunezwe abangebe kwazi ukuzenza lezo zinto kulo uma selihambile yeah so akebeyeka abantu kwakithi ufuna ngoba kokuqala bonke laba abantu abenza ngazo ukuthi kumnandi empilweni zabo ziningabi izinto abazenzayo ezingekho right ezenzeke empilweni zabo ezingekho right eyidalwa lesi simo lesi so kama kuthiwa abantu bokufika abangaphandle bala eSouth Africa abasebenzayo ababambe imisebenzi abantu bakithi abangakwazi ukuyithola 16 million bangaki insizwe ezihlele emakhaya amakhosi wona athule ethini why amakhosi angayijoyini lezi zinto kanje why singabona amakhosi enza njengenkosi yakwaMpumuza eMaritzburg yakwaZondi ethi abantu bokufika bangenazo imvume abahambi yini indaba amakhosi ehlele engenzi lutho that's why ke sibona noma amakhosi evelelwa zinkinga abekho abantu abasukumayo bewalwele ngoba amakhosi awasabalwela abantu ayiphumulele nje ngathi kuhle ezweni kodwa ngabantu bawo laba abahluphekayo insizwa zawo lezi ezihluphekayo insizwa zawo lezi ezingasebenzi ogogo nomama namantombazana amakhosi lawa adlwengulwa labantu bokufika lezi ingane ezidayiswayo ngezawo amakhosi ahleleleni phansi yini angajubi insizwa ukuthi hayi ukuthi kuyoliwa akakafika empini kusaxoxwa yini engathumela amakhosi insizwa ukuthi azize izokweseka lezi zinto ezikanje ngoba lento isobala phela
Ibhlungu kabi lento kithi thina-ke sithanda amakhosi. Ibhlungu ukuthi sibona amakhosi izinto okufanele ngabe yazeseke engazeseki. Iyona into ebhlungu kakhulu leyo. Ngelinye ilanga kuyona le TV wathi sinabantu esibabiza ngamalida abangewona amalida. Ngikhuluma sekutheni le mashi kuyophela unyaka lokhu iphindaphindeka. Kodwa amalida ayikho into ayenzayo, ayikho into ayikhuluma ephathekayo esiza umhlaba wase-South Africa. Izwe ngaba alikho ekweletini kanje. Izwe ngaba amaphoyisa njengoba ubona lapha kuMadlanga Commission kwenzeka yonke lento eyenzekayo. Ukubizwa liphethwe ngabaholi ngaba yikho yonke lento. Ngoba laba abantu ababiza ngabaholi yibo abahlangene nezigebengu ababulala abantu. So asinabo vele abaholi. Abekho. Umuntu one car allowance, cell phone allowance, flight allowance, housing allowance, kodwa still nomholo ngaphezulu o2 million ngonyaka. Aphinda hamba yontshontshela abantu abahluphekayo. Akuyena umholi loyo. Udoti nje womuntu. Umuntu nje futhi izwe ke akumele liphathwe abantu abangazange belusi. Izwe nje akufanele liphathwe abantu abangazange belusi. Asibadelela abantu basemalokishini. Asibeyisa abantu basemalokishini. Asibeyisa abantu bakithi abafundile. Kodwa izwe ngeke lilunge malisaphethwe ngabantu abakhulele emakhishini. Abangakhulelanga insizweni ngoba izwe lelizwe lidinga ubunsizwa. Njengoba ungibona ngilapha nje ngilethwa ubunsizwa la. Angikwazi ukubukela amantombazana kithi njengoba elimali elinyazwa ngabantu ngopende kanje. Kuthiwa mina kade ngingekho ngizwe ngendaba kodwa ngibizwe ngensizwa. Angikwazi ukwenza leyo nto leyo. Ngabantu abasiyabonga isikhathi sabo. Ngithokoza kakhulu. uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu uyalithanda izwe. uNkulunkulu uzoyenza icebo lokuthi lelizwe lilunge. Sifuna izwe lakithi lilunge. Ngabantu siyabonga.